Hvala ti na pitanju. Puder je Diorov. Kombinirala sam dva. Inače, ovo je zapravo jedan od najdražih Diorovih pudera. Dior Backstage. I rekla bi da je nešto povoljniji u odnosu na ostale Diorove pudere. 2N i 1N. 1N koristim jesen zima, 2N koristim lito i početak jeseni, možda čak i kraj proljeća. Inače ne volim kad sam blidaka krpa, kad izgledam bolesno i uvijek nosim mrvicu tamniji puder nego što je moja prirodna boja kože. Faca mi je uvijek svjetlija od ostatka tijela, ne stavljam nikakve proizvode za samotamljenje, ali kako stavljam SPF, pogotovo najviše na licu, a brzo pocrnim, onda je uvijek diskoloracija. Nosim tamniji puder koji se ne mora nužno mečati sa mojim vratom, and I don't give a shit, ali apsolutno me nije briga, jer jednostavno želim se izgledat kada nisam bolesna i kada me nije poplava izbacila i mrzim povlačiti puder na vrat. To mi je grozno, onda si uništim ono hrpu robe, bijele majice mi požute i onda me se to živcira, tako da svi nosimo masku. Ja se barem ne sramim svoje, tako da. Uglavnom, jedan od apsolutno najdražih i najboljih pudera, zato što ima zapravo lagano prekrivanje, no međutim na tom videu i zapravo već neko vrijeme kombiniram, znači trenutno 1N Backstage skupa sa Forever Glow Star Filter u nijansi 2. Znači ova dva, ajde malo početi to. U kombinaciji ova dva dobije se ovaj glowy izgled. Izgleda mrvicu ovako malo onako kao da mi je probila masnoća, ali nije. To je zbog ovog glowa. Ne koristim njega samog jer mi je onda previše glowy, što mi zapravo mi previše za moj ukus, tako da kombiniram ova dva. Cijenovno ta dva skupa jesu malo više, ali ogromne preporuke za Dior Backstage puder generalno. Ako moram birati između ova dva, onda svakako, naravno, ko si može priuštiti ekstra je ovaj, dapače, zašto ne. Ali eto, da ne ostane samo na puderu, znači tako da ta dva kombiniram i sad ih također isto ima na licu oba, zajedno sa korektorom iz Backstage linije kojem izvlačim zadnje trzaje doslovno. On je u nijansi 2CR. Odličan je stvarno ovaj korektor i opet ću ga ponovno kupiti jer je stvarno super. I baš ima onako srednje prekrivanje. Zapravo jako izgleda prirodno na licu, nije težak, nije kejki, zato mi se sviđa i zato mi je super ovaj Backstage. Znači ta dva skupa i taj puder iz Backstage linije. Na licu ovo što se ekstra sjajka, što možete baš zapravo odati kožu kako je zapravo različit sjaj. To vam je opet Dior, biti zapravo ima dosta Dior proizvoda. To vam je ovaj bronzer i kontura, to jedno i drugo koristim na licu. Ne konturiram baš onako jako, nego samo si malo onako zatopljen obraze sa ovom nijansom, onda idem preko toga sa ovim blago, stvarno blago. I ovo je zapravo ovaj proizvod koji mi daje taj najveći glow, a to je Forever Glow Maximizer. Obožavam ovaj proizvod. Ovo je nijansa Peachy, jedna breskvasta divna nijansa, onako brončano breskvasta, fantastičan je i super se stapa s kožom, super se razmazuje, baš se divno se blenda i baš se lipo stopi s kožom, tako da ovo su moji Holy Grail favoriti za taj onako glowy, prirodan, koliko može biti prirodan s obzirom da je puder, ali onako da je my skin but better tip prekrivanja. Na očima je već nekoliko puta spomenuta nude medium paleta od Huda Beauty. Ja obožavam ovu paletu i ovo je paleta koju sam ja doslovno i službeno nosila kroz čitavu godinu. Znači lito, jesen, zima, proljeće, apsolutno sve, jer obožavam ovu paletu. I točno se vidi što najviše koristim. Prije nego što počnem koristiti nju, kao bazu stavim olovku nekakvu kremasto cijenilo u obliku
kremasto sjenilo u olovci, da je u nekakvoj smećkastoj nijasi. Totalno je nebitan brand. Prije ove sam koristila Najolear i sad sam uzela od Trendy Tap nijansu 0,50 jer je najsličnija toj Najoleari koja mi je bila fantastična, ali je bila limitirano izdanje. Znači bitno je da je kremasta i da je onako tamnije smećkaste boje, tako da zapravo mi baš pojača nijanse u ovoj paleti. Prvo idem s ovom i onda preko toga ova ili ova. Znači kombinirano ovu sam baš zaista potrošila. Danas je kombinacija jedne i druge. Ovo sjajno, a ispod nje je, kako sam rekla, ovo i ona olovka. Obožavam ovu paletu, stvarno je obožavam, znači nešto najbolje ikad. I tuš ovaj put koristim od Essence-a Eyeliner Pen. Znači ovo je vrh. Ovo je fantastičan eyeliner, doslovno pritisnem, povučen i ono u 3 sekunde sam gotova. Oduševljena sam. Mislim da sam ovo dobila u nekom goodie bagu, možda od cura ženskog recenziraja. Nisam sigurna, uglavnom mislim da se još uvijek ima za kupiti. Nadam se da se još uvijek ima za kupiti jer ono, želim ga opet koristiti. Ogromne preporuke za ovaj Essence i super trajne, razmazuje se i super je crno, onako baš lijepo ostavlja onu crnu boju, nije da onako je blidunjav. Ruž za usne koji mi je doslovno pri kraju, a sam kupila novu full size pakiranje, je Charlotte Tilbury Pillow Talk, ali ovo vam je nijansa medium. Znači nije onaj prvi njezin Pillow Talk, nego je nijansa medium, obožavanje. Znači svaki put kad me neko vidi taj ruž da ga stavljam, kaže koja je to nijansa, super je. Tako da, ogromne preporuke. Jako je ugodan, ne isušuje usne, nijansa je fenomenalna, tako da baš ga volim. I maskare na očima su Panorama od L'Oreala koja je stvarno super i Evelyn Celebrities, Volume Celebrities. Ovo sam kod Danje vidjela pa sam je kupila. Skroz mi je ok, s tim da mrvicu veću prednost ipak dajem Panorami, zato što mi više za crni trepavice i produlji ih, malo ih i progusti, a ona mi super raščešlja, tako da ih zapravo kombiniram. I to je to. To je moj make-up koji doslovno bude u 15 minuta gotov, manje čas posla. I ako imate pitanja, naravno pišite u komentarima i hvala vam na gledanju.